best around Timwana school then economics in brilliance lepono national top 10 in evana lepono warabboda masakekkogen adawani hama school holiday hen ekko pass paper hadan komme dohako alugonu kudairusures abadwes interest honnani mathematics alugonu best subject molwes wani mathematics Shawgori vani kiyawa hivani maths then maths kiyawa hivani maths kiyawa logical problem solving in a subject then vara udago suwale nimma lairo elibe satisfaction da hingama jahama ki aslo maths kiyawa hiva sabaki alugonda kiyawi science stream then alugonda kiyawi economics option ne gota Havema vara unexpected kame economics in brilliance libuma ki ves ummedan nakuran ves kotaka libana kamaka me far adugan men kiyaveru accounting option ak godanne hamwegen asle economics nege economics ke eha shagori kan honna madai ves non ekamako rangada score kureve madai economics ke den moli duniyege kantai ga godda then general knowledge abunane kamako vara interesting aduniyage kantatta hingago in detail daska resources allocate kurumga honna masataka chehe daskoro miharu challenging subject aki A level chemistry aluganda O level kiyaveru aluganda fase hay chemistry havema vara unexpected gotaka dimavi A level ga hama vara udago aluganda content was then A level chemistry ga honna hisabu bawas aluganda vara udago then physics was fudda vara udago ekamako aluganda physics ga content vara like we mechanics was vara kiyawa hevve then wave theory quantum physics hama aluganda ge interest honna dima hamvema physics udago vyas vara kiyawa hevve ekamako chemistry content udagoy mami harwara demotivated fahonnani ama koren kiyave gata koren libe fahore kamyabin hivar libe gannani den abado sadugon ge member fang hivar la dene kiyama farwa koda vejana nota target handan neti jenama abado sadugonda remind koddene do target aki kobakan waswan jehe landu dandiya ki kobakan member member fang ehiya ko hamara motivate pe varudebe aluganda amagotega bayriving hama wahaga deku mubaratoga jehe gen hama national devehoratory mubaratoga hataru aharu hama bayriving then bronze stars hasil kuring then hama school mubarata inter school mubaratoga bayriving then science fair gas bayriving science fair gold ribbon at the inter-school science fair and group project ga silver second place holding alugondu ammagotega holiday ga ehawaraka no kiyawan holiday ga ammagotega berugamaka dani noni chutti hetakola noni alugondu hunaru take daskorane misalaka alugondu photoshop ko heading cake decorating ko heading ekahada commerce kamako grade 9 grade 10 med deterega holiday ki algon gabul koragotuga hama ranuge fursate pass paper hada content kawa kurumoge hama holiday ekko me spend kore kiyamuga den healthy ves non kannege kamako algon bunane ege natija hama vera fonye raja kahala gawmaga asla environment ಹಿಮಾಯ ಕುರ್ಮಕ್ಕೆ ವರ ಮುಹಿಮ್ಮಕಮೆ ಅನ್ನಂಗ ಜೇವತಕ ರಾಜ್ಯ ಫೋರ್ ಕದಮಟಕ ಅಡುಗನ್ ಮೆಂಗೆ ಫರದೆ ಸಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ತಿಮಾಶಿ ಹಿಮಾಯ ಕೊರ ಕಾತೆರಿ ಕುರುಮಕಿ ನಮ್ಮ ಜುವಾನೊಂಗ್ ಅಸ್ತು ಹೇಲುನ್ ತೆರಿ ಕುರಂಜೆ ತಿಮಾಶಿಗೆ ಕಂಕಮ ಅಡುಗಂಡು ದಿಯಾಗಂ ತಗುಗೆ ತೆರೆಂಗ್ ಎಮ್ಮೆ ಕಮುದ್ಯಾ ಗಾವಮಕಿ ಮಲೇಷಿಯಾ ವರ ಡ್ರೇಕೆ ಗಾವಮೆ Kurane baur gandata ves hore den abadi ves bodoin satta ki muslim abadi ve mama vara comfortable gaume den adukonda vara daheve UK ingiresi vedata
irada kurevia alugandu A-level nimigen scholarship libijja kiyavan dangassu kurani UK ade specific visna fenne ekamaku aluganda hiwani ama maths physics ke dairaen hen kuriyadani ei MS agorikan en dairaeki kiyawamuga extracurriculars kiyawum balance kurumaki evara datikamakawe ama alunge member fange faratan aluganda eheteri kamis libeni then abados alugandu prioritize kurani kiyawum uriha kamakka korea then kiyawma fahu asla extracurriculars iskandeni zuanun benuwa fursata fahe nukoddeveni kannenge kiyawa nimerwes life skills ta rangala ane kiyawa defa nohonnani then ehma zuanun jeheni fursato ta fahe kodden kurera gendiyomataka then adik alun kabul kuragatoga kamyabiya wasamattaka ಬೇಣುವೆ ಹಮ ರಿವತಿ ಹರುದನ ಅಹ್ಲಾಗಕ ಎಕಕೊಣ್ಕಕ ಎಕ್ಕ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರುಮ್ಗೆ ಹುಣರ ಮೀ ಎಕಕೊಣ್ಕ ಇಹ್ತಿರಾಮ್ ಕುರುಮ್ಗೆ ಸಿಫಾ ಕಮ್ಹಾರು ಜ್ವಾಣಗೆ ಕಿಬ್ಯಾಂಗೆ ಸಿಫಾ ನೆತೆ ಮುಂದಾಕ ಪಾಂಗವಾಣಿ ಎಕೊಂಡು ಬುಣಾಣಿ ಅಳುಗಂಡ ಬಣ್ಣ ತಿಕ್ಕುದಿನವೆಸ್ ಮಾಣೆ ಹಮ ಕೊಮ್ಮೆ ಕುಜ್ಜಕವೆಸ್ ಹಮ ಕಿಯವಾಗೆ ಮೊಳು ಎವೇಣೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಹೆಣ್ಣುಜೆ ಗಿಣವಾಗೊತ್ತು ಕಿಯವಾಕ hama smart ko kiyawima madwagotu kiyawagen ves efficient ko kiyawima hama korea dana then ekujjege hunaro hore area hodage none ekujjeko shagoriwa dairaakon korea dioma ekujjeko masake koranje hene alugonu tuition eddam peshi grade dihagga ala tuition eddiya es then alugonu diya hisab tuition sha aluganda tuition hama vara helpful ekam bite tuitions ta eha helpful no aluganda hewani tuition ehe benuwa kudinna hama tuition ke vara rangalu vechen he rangalu natija hodamantaka magandu dekamen ennane e syllabus ka enna cheta daskuruma then pass paper hedi maslo dasfa enna memvaru wazan waane then ige memvaru wazan waane then pass paper hadagen hama content daswa marks game gainna jawabu daswa hama content daswana rangalu natija hodam wake school ga kiyawam muhimmen non e ekujege amella personal effort komme wake school ka gos kenen no vara molete school ta ko kudin ve sama dan natija libe ade ha molete school tan ko no kiyawa kudin na ve sama vara mati natija libe em kudike amella personal effort te algondu bonane kujege determination hore vara kunne natija rangalwane nama furatama sama ang Allah shukr koran then algonge member fan algonde member fan anulla hama me hisaba na devena then algonge mama ya veswara bado asa shukr ada koram venuve then school management ade school ge principal musawwir saya ves vara hasa lastare shukr ada koram venom then alugandoge teacher unna devvi support alugange teacher unge faratun libon motivation na ama vara boda shukura da kuram benumve then alugange clahoge hore ha kudenna ves vara boda shukura da kuram benumve ekodin aslo wokura goe fenifa alugange ves vara motivate vi ekodin na hama vara wokuran